A po Božiću, godine 1853. povlačeći se pred najezdom Ismail Paše, koji sa preko 25.000 vojnika napadaše od hercegovačkih strana, veliki vojvoda Mirko Petrović sa 30-ak druga zatvori se u Gornji Manastir. Turska sila opkoli manastir, ali grupa hrabrih Crnogoraca 9 dana odolijevaše silovitim turskim jurišima. Devetog dana hrabrim braniocima Ostroga priskoči u pomoć Pero Tomov, brat vladike Rada, sa 300 biranih Crnogoraca. Noću izvrše juriš na Turke, golim noževima i handžarima prokrče sebi put do Gornjeg Manastira, oslobode branioce, uzmu sa sobom ćivo Svetog Vasilija, pa se opet probiju kroz Turke, a svetinju prenesu na Cetinje. Poslije ove krvave vojne ostadoše pod Ostrogom na stotine mrtvih Turaka i grobovi crnogorskih junaka koji padoše u ovom slavnom boju. A ljeta gospodnjeg 1877. otpoče novi veliki turski pohod. 3 vojske, 60.000 vojnika napada Crnu Goru. Jedna od Skadra, druga niz Moraču i 3. vojska Sulejman Paše od Nikšića i Hercegovine. I opet se 9 krvavih dana boj vodio u Ostroškom klancu. Sulejman Paša sa preko 30.000 vojnika prodrije od Nikšića preko Planinice i Povije. Vojvoda Petar Vukotić sa svojom vojskom opremu se jako. Crnogorci jurišaju u Turke i slome ih tako da su više stotina Turaka pali iz Ostroške grede. I drugi Crnogorci s druge strane priskoče. Nastade strašna sječa. Turci razbijeni nagnu k Spuž, a Crnogorci se daju u pogon za njima. Tu se učini užasna klanica od Turaka. A posljednjeg 9. dana boja nije više bilo ni jednog živog Turčina na zemljištu crnogorskom, osim mrtvih, zarobljenih i izgubljenih. Pećine, rupe i udubljenja usput bile su pune mrtvaca koji su na nekim mjestima doslovno prekrili zemlju. A iz Podgorice i Skadra Turci izvijestiše da su na bojnom polju ostavili 7.000 mrtvih i da su imali 9.000 ranjenih. Poslije bitke u Ostroškom klancu, Turci se sjetiše svoje izreke: ne valja se tući sa Kaur Karadagom, sa zlom Crnom Gorom. Bio je to posljednji veliki turski pohod na Crnu Goru. Ovaj sveti hram posvećen imenu Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorcu, spomen svim pravoslavnim crnogorskim ratnicima poginulim za vjeru i otečestvo, podiže blagovjerni gospodar Nikola I. Petrović Njegoš, knjaz crnogorski. I za vrijeme ove bitke mošti Ostroškog čudotvorca bile su prenesene na Cetinje, a poslije slavne pobjede uz velike počasti vraćene su u Ostrog. Skivota svetog sjaj čudesni minu i srebrn bljesak pade preko strana. Ja vidjeh uz krš sveti otac minu, na čelu noseć jednu mutnu boru, i sjajan na vrh Ostroga se vinu. Kleknu i poče moliti i kanu suza mu jedna. I sa strana svije sa grmljem bolno jeknu golet gornja, i ko srce jedno, gdje jad ljuti bije, milosno zvono zacikta sa tornja.